okukhulunywa ngabe ihlanganiso emela isebenze eziku-energy sector. Kukhulunywa into eziningi, kodwa lina njengomama kumbe njengomzali walezi nhlanganiso uthini ngale nkulumo? Ngokubona kwethu ke abakutshoyo ke la kuyagcizelela ke esivele sihlezi sikutsho ukuthi ama organizations amaningi angaphansi kahulumeni ayawa ukuwa kwawo ehluleka ke ukwenza ibusiness ngokuqondileyo kubangelwa singathi ukwehluleka kulabo okufanele begijimise kumbe bebambe izintambo. Kusobala ukuthi ke inkinga kumbe udubo oluphakathi kwezesa lubangelwa ilabo esingathi khona kufanele bekhokhele. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akunanzelele ukuthi nxa eqhatsha labo abakhokhelayo ngama managers, chief executive officers, kungaba yiboard, abone ukuthi ufaka abantu abazahambisa umsebenzi ngendlela eyiyo. Sibone ngathi kulokhu ubuqili ke obuthize obuyenziwa ngayilaba abakhokhela ke lihlanganiso. So sikhangela ukuthi uhulumende engaze wahlalela lindaba phansi ayikhangele indaba ekhulunywayo esuzu ukuthi ingaphethwa ngayiphi indlela.